Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Prekrasna starinska roza ružica mlade gospođe Sanje, koja svoje ružice jako lijepo njeguje, pa one cvatu i u jesen. Cvatu 2 puta godišnje. Šta ste rekli, u proljeće i u jesen? Da. Pa još je sva puno putova, vidite. Je. Mraza bude cvat. Je, znači sad je drugi cvat. Da. Predivne su. Tak su nježne. I te su dosta rijetke starinske. Hop. Do sljedećeg susreta. Bog.